kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu. Inama y'Aminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'Aminisitiri yateranye kwa 21 Kamena 2021. Inama y'Aminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 hashingiwe ku mibare y'abandura bashya n'abicwa na COVID-19 ikomeje kuzamuka na virusi igenda yihinduranya. Inama y'Aminisitiri yafashe ingamba ziyongera kuzari zisanzwe mu rwego rwo kurushaho gukumira ubwiyongere bwa COVID-19. Kubera ubwiyongere budasanzwe bwa COVID-19 mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana na Rutsiro, hafashwe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Kigali n'utwo turere muri gahunda ya guma mu rugo lockdown guhera ku itariki ya 17 kugeza kwa 26 Nyakanga 2021. Abanyarwanda bose barasabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana ndetse na Rutsiro. Kuva mu ngo no gusurana birabujijwe keretse ku mpamvu z'ingenzi nk'izerekeye ubuzima, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ibikorwa bya siporo ikorewe hanze n'imyidagaduro birabujijwe. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zirabujijwe. Icyakora imodoka zitwara abakozi bajya mu bikorwa byemerewe gukomeza zizakomeza gukora. Moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi ariko bishobora kwifashishwa mu gutwara imizigo. Ibiro by'inzego za leta n'ibyo bikorera public and private office birafunze. Abakozi bose bazakorera mu rugo kereka abatanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Ibikorwa by'ubucuruzi businesses birafunze keretse abacuruza ibiribwa, amasoko, imiti za farumasi, ibikomoka kuri petroli n'ibindi bikoresho by'ibanze byemejwe ariko bagakoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Amashuri yose harimo na za kaminuza arafunze. Amabwiriza areba abanyeshuri bazakora ibizamini bya leta muri Nyakanga Kamena 2021 azatangwa na Minisiteri y'Uburezi. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cyo bipimishije COVID-19 PCR test amasaha 72 mbere yuko bahaguruka kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mu bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo, operators na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Piscine, swimming pool na spa zizakomeza gufunga. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ingamba zizubahirizwa ahasigaye hose mu gihugu. Ingendo zirabujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Ingendo hagati y'uturere zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima n'izindi serivisi z'ingenzi. Icyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose ariko ntizitwara
ntibare abantu barenze babiri. Inama zikorwa imbona nkubone physical meetings zemerewe gukomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19. Amateraniro rusange harimo ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba no gukwe ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero birasubitswe. Ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 15% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50% by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo. Amasoko n'amaduka azakomeza gukora, ariko hagiye hasimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Restaurant na cafe zizakomeza gukora, ariko ntizirenze 30% y'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 11 za nimugoroba. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero kitarenze 30% by'ubushobozi bwazo. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Umubare w'abitabiriye ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe birabujijwe. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'Abaminisitiri yemeje amasezerano akurikira. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na kaminuza yigisha ibyerekeye ubuvuzi yitwa Universal for Global Health Equity. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Akademiya 2063. Amasezerano y'ubufatanye hagati ya sosiyete itunganya amashanyarazi UCL na Gosmet Energy Group Limited yo kubyaza no gucunga uruganda rwa Gishoma rutanga amashanyarazi akomoka kuri Nyiramugengeri angana na megawati 15. Inama y'Abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega Nyafurika gitsura amajyambere yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 33,650 za unité de compte yagenewe umushinga wo gusana imiyoboro y'amashanyarazi no kugeza amashanyarazi ku bafatabuguzi bashya yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega Nyafurika gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 26,80 za unité de compte agenewe umushinga wo gusana imiyoboro y'amashanyarazi no kugeza amashanyarazi ku bafatabuguzi bashya yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere nk'urwego ruyobora ikigega mpuzamahanga gishinzwe guhangana n'ingorane z'ibiza yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 7,500 z'amadolari y'abanyamerika agenewe umushinga wo gufasha ibigo by'ubucuruzi kubona imari yo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za COVID-19 yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda.
umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyari 2 na miliyoni 721 n'ibihumbi 900 z'amayeni n'impano ingana na miliyoni 17 n'ibihumbi 500 z'amadetese yagenewe umushinga wo gufasha ibigo by'ubucuruzi kubona imari yo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za COVID-19 yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye inguzanyo ingana na miliyari 10 na miliyoni 887 n'ibihumbi 600 z'amayene agenewe umushinga wo gufasha ibigo by'ubucuruzi kubona imari yo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za COVID-19 yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'impano yiyongera ingana na miliyoni 14 z'amadetese agenewe umushinga wo gufasha ibigo by'ubucuruzi kubona imari yo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za COVID-19 yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cya Abu Dhabi gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 55 n'ibihumbi 90 z'amadinma ya Emirate yagenewe umushinga w'umuhanda Rubengera Muhanga igice cy'umuhanda Rambura Nyange yashyiriweho umukono ya Abu Dhabi muri United Arab Emirates. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeranye guteza imbere no kurengera ishoramari yashyiriweho umukono i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kuvanaho gusoresha kabiri no gukumira fraude y'imisoro ku byerekeye imisoro ku musaruro yashyiriweho umukono i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Umushinga w'itegeko ryerekeye serivisi zigorora. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena urwego rushinzwe gutanga ibikenerwa mu gufasha uwakorewe icyaha cy'icuruzwa ry'abantu kugaruka mu gihugu n'uburyo bitangwa. Iteka rya minisitiri riteganya ubundi buryo bwihariye bwo kwita ku wakorewe icyaha cy'icuruzwa ry'abantu na serivisi ahabwa. Inama ya minisitiri yemeje ko Major General Richard Mutayoba Makanzo ahagararira Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania muri Repubulika y'u Rwanda ku rwego rwa ambasaderi afite icyicaro i Kigali. Inama ya minisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira muri Presidence ya Repubulika: Irene Zirimwabagabo, Principal Private Secretary, Keria Sangwa, Deputy Principal Private Secretary, Stephanie Nyombaire, Deputy Principal Private Secretary in charge of communications, Lieutenant Colonel Regis Sankara, Executive Office Security Liaison, Juliani Maganza, Executive Office Policy Coordinator, Viviane Mukakizima, Director General of Communications. Muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Iva Butera, umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'umunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Muri Minisiteri y'Ububanyi y'Ubucuruzi n'Inganda, Yves Bernard Ningabire,
umunyamabanga uhoraho Alexis Kabayiza Chief Technical Advisor, Claire Mukeshimana Director General in charge of Corporate Affairs muri Minisiteri y'Uburezi, Charles Karake umunyamabanga uhoraho. Muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, Prosper Murindwa Director General for Local Government Planning, Monitoring and Evaluation, Monique Hose Director General for Community Development and Social Affairs, Richard Kubana Director General in charge of Community Mobilization and Youth Volunteers Coordination in Community Policing, Bob Gakire Director General in charge of Governance and Decentralization, Angelo Semwaga Director General for Local Government Inspection, Peacemaker Mbungira Mihigo Media Policy Analyst, Hassan Bahame Coordinator of Gitagata Rehabilitation Center, Parfait Busabizwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyepfo mu nama y'igihugu y'ubumenyi n'ikoranabuhanga, Dr. Didasiene Mukanyirigira Technology Innovation and Intellectual Property Analyst, Feri Migambi Karisa Science Technology and Innovation Policy Analyst, Dr. Marie Chantari Cyurinyana Science and Technology Foresight Analyst, Theogene Kayumba Data Mining Analyst, Dr. Jafeti Niyobuhungiro Research and Development Analyst. Agaciro Development Fund, Scott T. Ford President, Dr. Thierry Karisa Mihigo Vice President, Aime Ngarukintwari, Alizia Sibage, Jeanne Mubirigi, Andrew Lozanov na Dorin Karake. Abarero nabagize inama y'ubutegetsi. Mu bindi, Minisitiri w'uburinganire bw'ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 18 kugeza kwa 22 Nyakanga 2022 Kigali mu Rwanda hazabera inama mpuzamahanga y'ihuriro ry'abayobozi b'imijyi iyo mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, igiye kuba ku nshuro ya 41. Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ubwitabire bw'amakipe n'abakinnyi b'u Rwanda mu marushanwa atandukanye yaba ay'imbere mu gihugu na mpuzamahanga mu kwezi kwa Kamena, Nyakanga na Kanama 2021 bikoreye Kigali kwa 14 Nyakanga 2021. Dr. Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe niwe yashyize umukono kuri itangazo.